Eduze kwami uMakhosi obhilonga kwamanye ama-members akuma-flood victims. Abantu ke laba abadilikelwa izindlu through iy'khukhula base bebekwa-ke umkhandlu kwelinye lama-flats la edolobheni while besalungiselwa isimo sabo. Njengamanje-ke bagcine bekhishwa kuleli bhilidi akade behlala kulona. Kodwa-ke namhlanje bebeze enkantolo ukuzozwa ukuthi isinqumo senkantolo sithini ngodaba la. Angimukele-ke uMakhosi eduze kwami. Makhosi njani? Ngiyaphila bhuti njani? Siyaphila nathi. Makhosi namhlanje benisenkantolo mayelana nalo daba. Iy'phumo zithini? Bhuti angifuni ukungasho, siphoxeke kakhulu. Asikho happy. Ngesimo senzeke enkantolo ukuthi kuvele kuthiwe nje icala lisilahlile kanjalo. Umbuzo uthi lisilahla kanjani icala? Abantu behleli emnyango. Izulu liyana kumakhaza kwinamhlanje ingane azile esikoleni balala phandle abantu. So njengoba ngisho ngithi asikakakholwa ukuthi ngempela ngabe lisilahlile ngoba nommeli okade simele abanga neqiniso ukuthi kahle into ithini. Nje ukuthi khona i-affidavit eshodile mangabe kwi-file basho nje sange understand sathi masimfaka imibuzo ummeli wathi kunemibuzo angakwazi ukuyiphendula. So asikho happy ngalokho. Mina nje njengoMakhosi ngumhlalo wama-flood victim 2022 angihlali lapha emnyango ngakhishwa ngayiswa eMontclair kodwa ke kanye nabo abantu abasemnyango ngilider yabantu bama-flood victim. Itheku lonke makuthiwa khona la kunenkinga khona for ama-flood victim kuyotholwa mina ngiyobe ngikhona lapho ngikhuluma. So into engiyicelayo kubantu kuma-South African abantu bakithi lapha isizwe sakithi lesi izwe lakithi leli ukuthi ngakhona abantu abalala emnyango. Siyacela ukuthi bonke abantu abezwayo bangenelele basisize ngoba manje besithembe inkantolo ukuthi izosisiza kodwa sithola ukuthi silahlile ngoba ke umasipala vele uyazenzela kubantu bama-flight. Sisamile siyabuza ukuthi kanti imali esanikalelwa yona ngo-2022 kusukela ngo-April kuze kuyofika uNovember yashonaphi? And 2 babathathelana abantu emaholi angasemakubo laba bebekwe khona amakhansela babayise emadolobheni bobahlalisa khona ekugcineni bebezobakhiphela emnyango balala emnyango ngoba kube babatshela from the start besahlele emaholweni ukuthi ngene ithola izindlu ngo1 no2 no3 ngabe akunjena. And 2 ngicela ukubuza mina kumasipala ukuthi udisaster no RDP kuhlangana kanjani? And 2 umuntu wama-flights akaqualify kanjani ukuthi ayithole indlu kube kwama-flight kanti wazenzelani ukuthi imvula ayizobhidliza umjondolo wakhe noma indlu yakhe ngoba naku kuthiwa unendlu kamhlaba yalengana noma unondlo phongolo. Sizwe nokuphambana kwecase lapha kuvela nokuthi ulandlord uveza indaba yokuthi nayiphumela nina ebhilidini. Ulandlord into engingayisho ngitshela abalaleli nababukeli emakhaya ukuthi ulandlord uXolani Mkhize unamanga and lento ngisho ukuthi le case ibe noqophololo obukhulu ngoba mangabe ngazi mina ukuthi inkantolo isebenza ngofakazi nangamaphepha mabe ubufakazi balonto ingekho iphepha lingekho iyafana into engekho. Ulandlord washo ngomlomo ukuthi wona uthina siyiphumela akukho okufakazelayo lokho ukuthi siyiphumela. Thina abantu sinabo uprove izithombe zinazo abantu ababethutha impahla ama-cleaner lapha ebhilidini nama-security ekhipha impahla zabantu ebeke emnyango. Abantu abakaze bayithathela impahla zabo abakaze bayiphumela. Nifisa kwenzekeni ukuya phambili Makhosi? Into engiyifisa sicela ukuthi wonke umuntu oyizwayo njengoba sikhuluma sicela angenelele ngoba manje ngempela sazi ukuthi kumele kwenziwe njani. Kudlalwa ipolitiki ngabantu bekhukhula ipolitiki ledlalwayo kodwa at the same time labantu bafuna ukuvotela siyokhethweni ngomhla 4 balindele ukuthi sivote. So vota kanjani abantu belala eminyango base South Africa bavotayo kodwa ukuba amashangana amakwerekwere lawo ngabe kuningi okwenzakaliwe ngabe bakhave ngayo yona yonke indlela kodwa ngoba naka abantu ama-South African akunandaba nabo ngoba abekhukhula iy'mali zabo zashonaphi. Siyabonga. Ngiyabonga kakhulu.